Ja sam Pepa prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Najbolji prijatelj. Pepa čeka svoju najbolju drugaricu, ovcu Suzi. Zdravo, Suzi! Zdravo, Pepa. Suzi ovca je došla da se igra sa Pepom. Pepa voli Suzi. Suzi voli Pepu. One su najbolje drugarice. Pepa, idite i igrajte se u tvojoj sobi. Da, mama. I George želi da se igra. Pepa i Suzi vole da se igraju u Pepinoj sobi. Kao i George. Ne, George. Ova igra je samo za velike devojčice. Igraj se sa svojim igračkama. Pepa i Suzi žele same da se igraju. Ja sam mala princeza Vila. Zamahnut ću svojim čarobnim štapićem i pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki. Kao i George. Pepa osluškuje Georgeova pluća. Hajde, George, duboko udahni, a onda kašlji. Mislim da ti je srce malo labavo. Stavit ću flaster na njega. Ne, zinite jako, molim vas. Suzi Georgeu meri temperaturu. O, Bože, vi ste veoma vrući. Mislim da ćete morati da ostanete u krevetu 3 godine. Tata prase je došao da vidi gde je George. O ne, šta nije u redu sa Georgeom? Ne brini, tata, to je samo igra. George je naš pacijent. O, shvatam. Da li pacijent sme da prima posete? Samo na kratko. Mogao bi da se umori. Kolači! Oni su za Georgea. To je lek od kojeg će mu biti bolje. Izvinite, doktore. Treba mi pomoć. Krče mi creva. Togolica. Čujem da krče. Mislim da si gladan, tata. Onda mi treba puno kolača da mi bude bolje. I meni. I meni. I meni. Ne.